Badwan TV Bedroom Health Tips and Ocean. We your first time na kwaba sonko kwadi amount. Sani ye no joda de kosi fia da simenum bia ye fa topic ba ko for the week na ye di ho komo weeki enkomo a ye die ye sexual dysfunction ye ne Dr. Dubuaten ena edisa nkomo no na da wo man so ena oso yasene na doctor de say one day mpagya ne shemechi o ya de say ya money punu oba be so yasene sesia nti do ma yasa no wase bi ye da say na wotwi mu so oni ye e fa de sua mu pa ye de ni nyina ewie se bia be bɔ no tofa kakra na fe ye de ahwe treatment and prevention. Sexual dysfunction said is kan ye no e ade a be ma bia ni wa o sa wo how bia de ni je be ma bia ni wa ngobenya ono oba ehia ke mo na mo sa ko wi a na oba no asalitu sa nanka be ma ena ma ye mema ye no egina mu wa wie no na ze be ma mu eno kra keke no eye ade e sombo pa eti mo oba bia anwene se bema no hia na ode boss ara ne ho asan ana bema ni atenka ana se bema no anwoden no ne bema ni ntimi mpagya kase pa no a enye wadwen se bema no hano ebi okwa na akokọ ya adwen mu akoye wahwe yi a na wa anya treatment ma na akoye adwen mu hawo bema bebre wa ntia ma bebre no ano in fact efie kura ba no kwa de bia oso wote abonten na momu no there's a solution no dia na ema sanma we get worse ne say bebre no ano instead say omo ne hair professional be di nkomo no ohun se ne be ma ne kofo mo ana se bibi ana be ma ne ntimi nya no akodra store no akopɛ edru aphrodisiac anom e ya de a na ekum mema bebre aphrodisiac bia no adon the day no de e be ne nyina no se e be sei ohun bia no etu no aphrodisiac ya ensan anase duko na de be no ma bon se wo nom sa de no ekenya wo nerves na kukuru no na aduma na nka wa ho odin ne betima ya wo de no be ya mana aboro so ite beduru mebi na weaken nerves na kra dafe no beduru mebi no na kakra kwa na ka first betima nya no na wontimi nya eti de idea ya de solve sexual dysfunction nyina e simple okay oba hospital ye check hwese edi poten this sexual dysfunction aba obi ho na pressure obi ho na diabetes obi ho na pulse bleeding pulse obi ho na ne de no ebia ne spinal cord kwa na touch ma obi ho na ya anemic obi ho na ne de ne hormone na akofom obi ho kwa na koma na akoma ho de na wo fom obi ho na wo kidney problem san ma we nyina betima impact on sexual performance it is a one who ade kro no na wo koto aduro se wo no mo a edwo ne be ma be kuma be ma na pagya wo ne mu ade kropoten no a ese wo honam dua ne mu a eni nti ne hu sunsanso ma be ma asase kofo no ana ade boss na ho asan no ade ko no egusu a ese eni nti mema bebre bedu mebi no na ade kodo to be ba hospital no na afi oye ne bi na eyeyi tu a wutie no bomoden ase eye wa fade enim nipa ho ade bomoden so betima ko hospital na yetimi ahwe sa ade no oda wo ma ye o number no yo endpoint to me part clinic your number no ye 0244 867068 0244 867068 ya will be Accra Spinter Shell signboard Kumasi Takrade Techiman Enzema and Tema Committee 22 ye any of the branches in the how be our offer so ye beje wo so ye da senso ye da say another Roma and ye dey health tips wo Adom TV bedroom bro me dey fear amankwa tamaklo me ye sure say weeki wasua de next week nyame ya Adom ne ye won kwa wa hoden a ye dey another topic nso